Bisan og himuon na nga optional ang face mask sa indoor settings, buot gihapon nga mag-face mask si Enting Diasis nga taga Matina Aplaya, Davao City. Matud niya nga proteksyon gihapon ang face mask sa unsa mang balatian na dili lang sa COVID-19. Ang katong nasa sulod sa establishmento, kinahanglan doon na face mask kay balo ba kaya panahon karon nga bisan pa ngani nga na sa gawas ngani kami ngani nga na koy rondalya ngani mag face mask ngani mi. Gipasabot ni Dr. Michelle Schlosser ang tigpamaaba sa Davao City COVID-19 Task Force sa interview sa City on Radio nga ilahan na lamang gipaabot ang kumpletong detalye sa direktiba aron nga magiyahan ang lokal nga panggamhanan paunsa kini ipatuman. We need to be able to get the entire written executive order given or released by our president, no, so that we can react fully on the stated voluntary wearing face mask. Kahinumduman nga ni atong Setyembre, gilagdaan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order kun EO number 3 pagtugot sa voluntaryo nga pagsuot og face mask sa outdoor settings, particular na sa open spaces ug non-crowded areas nga adunay good ventilation. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. RadyoMaN, Kirby, Manzon, Tatak, RMN.